Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Presiden Joghanyo Trip National Youth Front bahasa dan bela haka khandro trip kelalingkot arajar pausan lakin thok ting yakin ru phongot kinomi khmat jong yeng dorbar thawan ke jilla kibam shimla ang laga shintur bankran persha habaka sarkar Meghalaya Democratic Alliance blaylam the National People's Party klashna ke Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar pausau Uni unoyalam jog HNYF la penmi ya kan gajing kentho gajing penlong jong gaseng ya gajing syong kelan mongor hakmat umat jong kyang nang ba bodan hajan jong civil hospital Shillong Uba sadan bela ulo angru bagaseng kan omla ban pediang ya Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act aratar pausau ke bathombo de Land Transfer Act ba de khendo ga syap hapo ka jella Menun hadat di pengkelai katu ho nitip mulaban ya ka kendon Land Transfer Act tang bahadu mentaru dang dan hi kibayat lan nga ngade iwi man senang na kawi senang ka pangadum sim kerteng ha ka senang denga dang dan ki dikhar kibayo abati taka haba ka kendon kadan dang dei man scan si show ya ka kendon Land Transfer Act ya ka LTA henrai piwan ra ban pendu pendam sendan ya ka LTA ya ka Land Transfer Act ngene mailat dan leliru kani gadi tang kating sedang kating ki jong ka HMIF nang ni smart kan sai isu show lada film kongu ya ka jingkran ka jongi ya ka pamenta ngidang ya da ka bajai anda la koi puat nyampan sisu bangin le da ki kam ki ba kam kongsan kalau susi kalau nru phamut ki mene ki ba lalong kinong mikmat apo assembly lagi dai na ruling na ka opposition por bagani sarkar MDA kasna ya gani ka ain ban lilam jaka jong kacela Meghalaya jong ka chai beriu jongi umdan iweru unong mikmat ban percaya kata. Lada niapek ya kan dia kendon hoi menin ni ba ka sarkar kala pendam ya kalamut ban pendam no ya kata ka section ka balai pusau jong kane ka nomor ka section ka balai pusau kong ba ka heading jong kane ka section kong power to override other act kamot kala klaimbor kane ka Investment Facilitation Act jong sarkar hadu kata-kata bakala ban thambor ya kalan transfer act ya ka bakala ban thambor ya kiriti ke dusturu kata ka de kentien ka basyai ka batho akan ni section nyimla ban pediang ya kata dalai leiru namar ba ka khendau ka siap hapa ka bri nyau trap kamdai ka nong kenti jong ka sarkar bawat ka district council ru kadai tang ka custodian ya khendau ka siap kamdai ka try bakala ben try namar bakajai berliu jongi nyimpat don kata ke instrument of merger bat kari India henrei hadu kan ka tarik ke pementa ngidang ya so bat kari India halor ki kendon bat kawai lagi kendon kalong bak sarkar kamdai tukular ya kendo ke siap tekane kala dei kajing thambor ya kajai berliu ke bale da kan sarkar India wadadim bau kontrak sama dang menin kami ruang ba la on sa amenno ya ka section ka balai pusau jong ka ni ka khna ba kan ni habdur bat ka Meghalaya Land Transfer Act henrei nganong hi pradakhat tang gawai ba kajing kemu jong ka MDA hi wala dem sim lakran syai ka ai kajing kemu jong ka MDA kalong bakan create ya kata ka land bank bakan sna ya kata ka bang ka panlum ka banbu stop lupai ki caka kata kajing temu manang balun lupa ki caka banbu stok lupa ki caka banbi lupa ki caka lani kata landang kalade kajing tengko bat kami Meghalaya Land Transfer Act kalade kajing tengko bat kami Meghalaya Land Transfer Act ya ka baga babun di kendon kawai lagi kendon ka bakan syai Meghalaya Land Transfer Act ong ba kanundan kanono ka caka ka baki tribal kin di lani kinai nong keti sagi non tribal kajikali kalong KME kadai tribal ne kadang non tribal ke sarkar kadai ke tribal ne non tribal nyimpak syai kata
bat ka badang dang ni kecing kamu hakayami banonra ya kata ka landa kata hi kada kecing tengku bat kami kalaya lan transparan on labiang tang mapin amen ya ka section ka ba lai pusau jong kani ka investment and facility promotion and facilitation act on labiang Handrai badai ban pendo sendamnya kani kecing kamu banonra ya ka landa Malay nyiha panjang ya kanong rin. Badai ban pendu senang yang kini kecing semua. Banora akalan bang. Kadau kalong ba meningkong nilai bakumo kini ki industri kini ki investment kini ki corporate ki bala terikam hapo kami celah meklaya nadu na po simen plan ki badan na po Jai Hill shadow ki kok plan ki badan West Kasiel sya sutanga syatay Shadow gini industrial area yang pada nopo bernihat baru kilayo ya kacaka kabala pendit pendiang ka sorkar kapkum kaan ka beren hanray hang taru upay ba unong song sinong omdon jing paida omdon jing yonong ay hanray larang iyapay kajing itukho pa kastar simen kalamot susu ban penyar ya jing timau sun ka jongka wak ban pendo bendam no ya kato kabangyong kitim pareng ka iko sensitif Nani badan ki jingri, badan ki merat, badan kaler ke bakoi, jong kalum narpo berakawe. Andalai tengko kia peni dah kabor, lemah balayo jing kersian, balayo jing kersian ke pura nak sorkar. Takai ke banja, ladak sorkar kawan rak yang ni kalan bang. Nim lekaran ya ka, tang section ke balai pusau ya ke bak sorkar kalamut banamen. Kandai banamen, mereka kandai banamen mardo. Shua bahkan pendap no ikam ke baka ketemu kat badang dan kami kecimut ban kriat dengan lambang kadang kecima yang i ka habaidai ke caka ke puta jong kikun nyotrap jong kebri nyotrap nama boleh ngakaran kata baru si kata lada ka sorkar lagi kadon kam caka namtai company ki bawan nabar jela kampun sin kahabannya Sibon ki prosedur, sibon ki kendon, kat ado bendayo yang kata jaka. Kum kita kendon ke pakam kongsan, ki kontrol kum ya ke social impact assessment, ke environment assessment, ke pollution assessment. Labatai lupa syuai ki nong song senong, labatai lupa syuai itu kita ngi ketai. Bak sarkar kamu bantuit ya ke jaka, ban ailak ya kum kita karkhana, bat hangtau paiba udan ke hak banyak persya lani ban priang. Henry lada kini kelandang, lada tiap lupa ke sorkar, ngat harai, borok kijing temu, jong kata social impact assessment, borok ki kendon, jong ke pollution clearance, ke forest clearance, environmental clearance, tiniap no. Nama kalau ada lupa ke cakap sorkar, lada tiniap no, pura ru, kila sulong, tang lada kile ru, kila sulong tang kecing le, men le. Kanem dah isu, kecing le, kat kum ke kendon jokai. Boleh yang nak kamu dah isu ke jingle kat kum kendon jokai. Larang ni puli section ke bapa kendai. Jangan ada investment facilitation jangan ada sorkar ke mention Islam. Hanya nak kriat ki artui ki bor ki ba nyinuma ban mundur ba sensyar pai ba la ban kriat kum ni ki bor. Ke section ke bapa kawan kadang kata ke general council. Usharman jangan general council ada impact chief minister. Di members cabinet ministers baru kita di member but kita ranking secretary jong di department ngadu ki industri ki forest ki revenue kini kita di member kata ai kala create kata kapor hakani kaya mi ba ndal adan kita corporate ki bakwa ban apply jaka kila ala ban sudah baik direct show minister dai show bakin daya di kendon ki fair kumujulong minta kemujulong borok syata syua kan ikan. Kilaya ibai direct so chief minister, but ulu ya sorkar, hagi kerdan fair, lalu dia pollution, new day DMR, new day forest, ne hagi dipandan fair, benut bensaila chief minister. Tenalar kami ke general council, kadang saya katakan high power committee, kabau chairman udah yang chief minister. Baki cabinet minister borok hangta gede khot. Kalau kadang dijingat salah, apa yang gini ki politician, ki balang kerdan ki fair, bapak di department fair, dan lian ya kecaka ka puta, kejong ke beri unyu trap. Manaima ya kita nong sengkar kana,
bakinawan lebor thambor bal kadam lu kucing thum salendat baya kalu sa agreement dai ban peniar dan penhe susu nakalai pausnam sakan ru pausnam te lara ka sarkar kala thiet ki caka ki bobon kawai ka bak sarkar ka ban pelik jimut baparo ki industries ki karkhana ki batmu wanwan dai ban lek syau pun usam me khalaya klang balong jinga dai pun usam om dai banora seki benta ki basong basuk Henry ya kata ka benta om sim lakaran chai hoy nakalan sarkar nakapor sikapor kalakaran ba kanonnya ya kata ka $10 billion economy kanikan kabalasna sarkar kita ki section ki bakala peni kaba praban kaba khandai kita isya kita ki ba isya kai balarang ipe ya kata kacingbo ya ka ayani ka invest me khalaya agency kum kata ka nodal agency kabandai maka kaban thit ki caka ki puta kacaka maka kaban yo ay kapisa ban thit ki caka ka puta henry larang ipe ya ki wei pak section kala kerja bakata kaya ni yang benar benar kabanya kakam thiet caka kabamut lara kadon vacancy kaya ni ka high power committee ka general council kan le kata lara ka ayami ka pentup ya ka lenti jong jik thiet caka cikwa caka jong ka high power committee general council ka high power committee general council kala kan le kata balara ka umpala ban thep yung senior jong ka ayami ka high power committee bat ka general council kila ban le kata hangna lap haka sensar pada bakas ba ka sarkar ka snai kan ban pen klanbor ka sarkar bat banong pada section ka balai pakondai lara ni pakra pimla ban ra ini sikut andai ganal ko sarkar MDA kat ya ka benta ka badai ka khando ka siap lara pi pakra umla ban ra pi sikut kamut pimut ban pulang ni lagi kum tik sim menang ibala ban sensar dombo halor khri brio ban halor ka caka ka puta kata karu kalai yai ka bang imla ban pedia thu banaman pa ka article section balai pusau jong kanika investment promotion facilitation act kampat biang ko sarkar henry dengan pendo senan ya kanika jumtu bapin krit ya kata kalan bang lamar hangta hi kadon kecima ya ka jai penriu bat hangta kadon kecing pikho kabalong direct bat kami kalian lan transfer act baka jikali bang ko bambu kalau hak section ka pra bat bakhandai ka ba filabu ya kita khot jong kita ki high general council high power committee balai ka district council kamban ngamut pa banang ka district council ka ka try ka siap ndai ka custodian je kando siap balai ki khli nong sensar di badai sya kita try kando try siap at kum karti ka dustur kita rum sim lalong dekat layalong dekat tanggi ministers bat ki he officer kumnong ila pun pedang ni kata kani kan latikna la ka menta bat sang industries kan bypass lut ki kendon ke badai banne bat ko mangong mene la da le ru la sule le mene kata ka de pollution clearance environmental clearance social impact assessment kita baru kini kan latikna bakan bypass naman daladai ki cakap sarkar kamut ayusyu min bang tuklar kada ki singula persa kada marfla jong sarkar ya ki jingdawa do jadi perlu menteri kami ka ILP nitet ba kene karukan ya thiet ya di caka hapo ka jala jungi ka trikam kumno balada trikam kene kai kum bakalang kamamot kibru ki bosya ki badambo ki bosyang sekretariat bat kita ki agent ki joki kidai kilada yupa ki mafia banyak thiet banyak korup ya di caka hak jala jungi Susah orang kat kibawan di karkhana hangne kidai baik kita karkhana kiba pendan kam ki mar po kendo sakana pilihin karkhana mar po kendo ngindang hapan piang ga cela ga jongi banle bijak ya ga kendo ga siap jong bri nyong terat nani pe salah faj
ka karkhana mar po khndo ladang ipai si joint hill ki karkhana mar po khndo ladang ipai apo industrial estate po dam site ang thi ki karkhana po bapenun kami ki mar mariang ka bapenun do mi khlau ka patap hendroi ki karkhana ki be habdur bar ka jingim jami kum ki tribal hado ini sini nyimpat yi ka wairu ban ada ka jingfu jang sarkar long ban tiap jaka ban pelilak susu ini ka karkhana ban kiba hab ban pentrikam ki babon jamar pokndo ngatarai ni kum ka sang lade banong sange no sarkar kum gini jai namar kay tengko bat ka jingim ki kum kita ki tribal kaya tengko ba ka jingim ki kiba nyimpat kloy ban kualat di kimar po kendo na kamenta kising don kam jong ka Bangladesh len makan nafaj na kata na menta kising don kam jong kiwe pak